Svima, dobrodošli u novi video na Friendovima kanalu. Ljudi. Evo mi imamo SST bogat. Allah. Imamo šta se test Allah, ako ja vam idem u šume ovdje. Ljudi, ako se sjećate ovoga mjesta, ovdje bio Alan. Ja tamo ba nešto vidim, ljudi moji. Ljudi, pa vidite ono tamo. Ja pa mogu, ljudi, kažem. Rešte kući. I ono sam vidim nek se gledi. Serbijan. Bjež, ljudi. Mršte ljudi, šute ljudi. Ne smijeva. Ljudi, ste vidjeli ovo? Mene neko uzeo. Valjda ljudi. Ne znam ljudi. Ja sam inače Černes Kudić. Ljudi moji. Ovo je prešao svaku mjeru. Da mi ljudi samo ne vidi ona krava. I sve će biti u redu, ljudi. Ljudi moji. Alen je ljudi na trening otišao. Alen je ljudi na trening otišao. Još samo ljudi čekamo Alena da dođe i da počnemo snimat pravu. I da sačekamo Larisu i Nisetu da dođe i eto ga ljudi. Ljudi, ostavite taj like brzo i propalite se na ovaj kanal. Na Friendovi. Ljudi, sačekajte malo. Ljudi, sačekajte malo. Ako ljudi primijete ovo ovdje vikendovo. Primjećujete? Znate li ljudi kad smo tamo dole bili? Ljudi, pa sve isto ljudi moji. Sve isto ljudi. Evo ga stršljen ljudi. Ujep. Bjež. Bježi, Bog, te stršljen. Stršljen ljudi moji.
Strašni ljudi moji u polu bilo dan. Evo ljudi, vraćam se kući. Idemo ljudi. Ne smijem, ja ovo ljudi snimati. Ovi zor. A vidite ljudi. Nemamo vam da imam nosu. A, ljudi, nemojte. O, ljudi moji. Jel ono, bogat tamo sebe dancing lady? O, ljudi moji. Ja bežim u kuću, ljudi. Ja bežim u kuću, ljudi. U kuću, kuća. Kuća, ljudi. Kuća, bežite u kuću, ljudi. No, bježi ja u kuću, ja. Bježi tamo. Ljudi, sad ću vam ja uzmijati. Ljudi, možete svi. Ljudi, evo vidi se ponovno. Ja gasim ovaj video. Ostavite like, share, subscribe i vidimo u sljedećem videu. A tada, vidimo se u sljedećem videu. Ovaj je prvi dio. Ovaj prvi dio Srbije. Čao.